ubusa in the absence of dominion. Ayikho into ezokwazi ukuthi ilunge ngoba wena yonke into osuyimaginayo sekuzoba negreed lapho ngoba yonke into oyibonayo uyibona kufanele uyidle kanjani uyidle ukuthi iphele. Kodwa ngalesi sikhathi uAdam besesensimini uNkulunkulu wayengenayo isikhathi sokungukuthi ebe newali yokuthi uAdam wenzani ensimini. Wayefika esombheko kwayazi everything is in the place. Ngoba ubudlelwano bukaNkulunkulu noAdam that time wangekwazi ukwehlukanisa. Ngoba uAdam wayesabekiwe kubazalwane ensimini yakuphi yase-Eden. Uma ngabe uAdam sebonile-ke beno-Eva base beyakhishwa bazalwane kuphi ensimini yakuphi yase-Eden. Then uNkulunkulu wayeseyadecide ukuthi lalela-ke wena ndoda uyakudla izithukuthuku zabantu zakho. Wayesedecide ukuthi wesifazane lalela umuntu wesifazane mangabe kuthiwa inama labor pains. Yes, ama labor pains. It was a decision eyavela umuntu esewile. So masibona umuntu wesifazane ekhala ukuthi engazuthi khonto ezayo. Ngoba Jehova fuze ngaba ama labor pain awabangabikho. Ukuba abantu baqhubeka necebo likaNkulunkulu. uAdam noAdam wamanje fuze ngaba ngajulu kakhulu ngoba yonke into yayizogenerateka futhi yayizomultiplyeka ngasonto. Mangabe kukhulunywa ngokuthi ekhaya kunomuntu onebusiness wangekuza ukuthi ukhazini noma umzala osebulela umuntu onebusiness ngoba sonke si-understand ukuthi siyabusa. Ngoba umuntu obusa ngaphandle kwecebo kwenzeka noma yini. But if ubusa kukhona icebo uzokwazi ukuthi uma ngabe kwenzeka ukuthi namhlanje ngiba no 100,000 akusikhona ukuthi fanele ngishow off but I have to multiply. Ngoba bazalwane umuntu osecebeni yonke into ayicabangayo ucabanga the next generation kodwa umuntu ongekho ecebeni akanendaba nesizulu lesayo. Ayibona Nkosi bazalwane. No ngizokudlela amasinyane la sifunde khona. Ngiyathatha sibazalwane la soya khona sibone ukuthi sifinyelele kanjani la sikhona. Nanokuthi yini lengaka esidinga ukuthi yonke into esiyenzayo sengathi ngaze siyenze ngobunzima. Kahle umuntu emile ensimini yase-Eden ayikho into eyayinzima bazalwane ngoba even nanesifo sasingekho Adam. uAdam wayengakwazi ukucabanga ukuthi kambe kusasa kuzokwenzani. uAdam wayengakwazi ukucabanga ukuthi kambe umngami ngizomenzela ngoba everything was in place. Ayibona Nkosi bazalwane. Okusho ukuthi uma sibuyela ecebeni lika Jehova ngempilo yethu everything restoration izoba khona. But ayizoba big restoration if sifuna ukumanipulate uNkulunkulu ukuthi enze lento thina esithandayo. Ngoba it is possible bazalwane ukuthi umuntu efuna uNkulunkulu ukuthi enze intando yakhe. Kodwa umuntu bese engafuni ukwenza intando kabantu kaNkulunkulu. Kodwa konke bazalwane kuncike kuphi? Kuncike eswini. Okusho ukuthi uma singabuyela emkhondweni yasendulo siyobuza kubantu abahambile uhambo ukuthi kambe lendlela ihanjwa kanjani, ukuthi kambe makukhulunywa kanjani, ukuthi kambe masikumnyakazisa uNkulunkulu abe kwi-attention ngento esishoyo siya kanjani. But umuntu uyakwazi ukwenza except ukwenza based on icebo. Do you know umfundisi Makhaya ukuthi amasonto amaningi abasinawo? Amasonto amaningi avele ngokuthi umuntu ufuna ukwenza lokho akuthandayo yena bese benabalandeli bakhe. That's why singekho isivuno ey'nsukwini zokugcina. Ukuthi wonke umuntu ufuna ukwenza lokho akuthandayo bese ezakhela yena abalandeli bakhe. Engabakho abalandeli bakaJesu.
akwazi bazalwane ukuthi amabandla engaka athi akhonza uJesu kodwa ibandla likaNkulunkulu azobuye ezolilanda kubonakala ukuthi linama-casualties angaka. Amen. Amen. Angithi umuntu bazalwane number 1 uyazi ukuthi uyaphila. Number 2 uyazi ukuthi umuntu uzodlula emhlabeni. But in between senza njani? Ngoba kukhona in between ekuphileni umuntu. Ukuthi uma ngabe sengiphilileke bazalwane nga right. Number 2 sengizofa. Thina bazalwane asingenele emabandleni ukuthi songcwatshu. Kodwa singene ebandleni ngoba kukhona into esabizwa ngayo. Sabizwa ngokulunga kaNkulunkulu singakalungi bazalwane. Amen. Ngesizathu sokungukuthi lento eyenzeke esiphambanweni. By the way, uNkulunkulu was-adopta indodana yakhe isilapha esiphambanweni it is finished. Sase se-adopted. Yas-adopta ngelungelo lendodana uyise wayo. Okusho ukuthi mangabe ukholwa ukhonza uJesu unelungelo elinganayo noJesu uyise wayo. Okusho ukuthi ma ukhonza uJesu umkhonzetheleni ukuthi uzokhonza ngapha namhlanje ukuthi ummeli wami bese uyamyeka ukuthi bazalwane kuyenza ukuthi uJesu umkhonze isite yabo umkhonze endaweni eyi-1 la benefita khona yena yabo. So mase kuthiwa ke phenduka bese ethi hey ngeke obabathile lo. Amen bazalwane. Amen. Kube lula ukuthi uye esontweni ulizwe izwi kodwa lingakwenzeli lutho.